Shen kapin ursla kan sa yo no yoga sub divisional hospital ka bapura kaban sa ajing shakri ki pho tli kishnong jong ka than riwar mi ngi bat kishnong bamarjan kini ka sub division hospital kalawan hakadur jong ka jingkin tiu kerdan ya ka pin ursla community health center ya ka balabu maunong rim hakasngi palai do simbot mentri rang ba ka jela bat MLA ka than ba president tinsong haringkat ka mentri ka koit ka khia kong amprin lingdo Nalor kani usimbut menteri rangba ula plepat baru ya ka first referral unit ni FRU hakani ka CHC nalor ko operation theater lani ka jakapu yaki nongpang benang pinbun ya ka jing shakri ki pajpa ka thany riwar ya kani ka program na punlong ha phalau jong ka pin ursla CHC haringkat ka jingran lang u principal secretary ka tanat ka koit ka khia usampat kumar ka sub divisional officer pin ursla kong EL Warjri ka DHS Dr JS Momin DHS Dr N Karsono rang ba asnang urkso wa pathau ba R Charlson Lingdo ki Dr Kinas ki Asha bar ki pajba nong song shnong Sultan Kamtib ba life arbeli kita tes lala menta ban tes hakani ko hospital bon sin kinopang haba ya ke investigation ne wan ya kadau jo kajingpang kiju hablet du shlong yo ya kini tes ki boper Sultan Shibun Banang ni syakman Lai pu arbeli kini ki jat tes ki bakamnya banyo haki jaka ai sumar haki jaka nong kendong kedela pi hang ni hapurut sla pidala banle ya kata nilala du banwanra ya kata kajaka ai sumar ya kilok kebe ki bakakon Pilabyang dia katay ke operation theater mentah kalau long ke operation theater ke bibit ke babyang haduk kata-kata ba kinongpang na kani kathan berkuwehi somat real teli kita ki sub center sa kani kijaka pelun ha kata ke blok jompi berkuwehi pat ngakermen ba kinongpang Kamtam lele ki longkli ki badi berkai ki khod ki joki num hap banyalam shajrai dan ya ka yen kasem dan ki khod ki ti hakapor bakilik ka khon biang semutunan shibun ba ya ka blood storage unit jaka ka banlum banlang ban penbahaya ka snam on seperti kamno mado ngakwa kan UI ba kajing tray shitom jong deputy chief minister jungi ba kwestion kanum serwakai pada tentu ya di doktor piadon mentang ni sangut bagi ayush doktor bayi tu swabha ai ya kata kajing sumar kebupura ya kinong shong jo kani kadong kathan Ikwa kan UI bakata kajing klak no iklung adin bakai ki kepertai day ban penwan lam sya kanot day ban ban shu kajing klak no ibeiru iklung adin balakai I sya kani kaslaputai sumar jo ka sarkar kadai jaka ai sumar ka baplotan ngamtib balay kadon kata kajing snow hakadon lo chung kinong shong tengkhat hapdeng ke jinduk ngilong gi bakloy banlet ki hospital private mangisngo bakita ki hospital private kin pengkot pengkhia yani remi klad ba I MLA jongfi ila kentu jur yani ila nyat yani ila push yani bangin wan lam ya kani ke subdivisional hospital hakani kajaka Raisa kam mentoy lada mapi mga kasokan iwan lamlut yakini facilities lada ki patpa jamipan kikloy tang kajing subasni nimday bandon kata kajing arkatin dapila koy shakiway pat kiri kamtam lelay kiri kiba kamduk banya kari India
pin sa yu i ya kajing dawa jong kakot kakya kababha na kabanta kinong sosnong Temre nga sultanat bat ngangits kem banadu lasyai kasna. Akan dikecikli jungi akan ka FRU. Bat kejimbuk mau nongrim jongi ban kentiu ya kan dikasih si sya ka standard hospital hapo ka sub divisional jongi office jongi hanne kan trekam katkum kejing angno rupai ta. Kata kata kebetulan kam yani hakaba ngiyoi ya kejing don kam kaba kerpa ya kan katan penusla jongi barokawai kilong kemi kilong pang ikon sama sengau bahaban sim kabu manela de batailut ki doktor la batailut I kamtam I minister in charge. Bahkan ke FRU nadu mentagaski kan trekam. Baka kamera ngilawan pek, kitiar kitar ngilawan pek kiba ibi tibian. Tenrei kaba kumbalai keren. Lada jia ba kinong pang kimuat. Kitei ki eke baro kilong. Tangkum kateden kabahaga jing be kal kanjano te bang yu I akan ni ka percentage ka baki peni ngasudu mensim ha kamtam ya kilong kemi tang 100% kibawan ban sumar kamtam hakapor baki Ahmed ban hadu ban ka like nangka ngamtip kumno kia kiaman. Don na kini disngi nga nito bikikon samla kibawan sana kibayawan watkap. Ngakli ki pilai dep apply ya kipos kibalai hapo DSC kabahap ADC office jong yang Shalom kiong te badu ngimke meno lapan benar ya kata boleh kam. Ngaom yaki ni akan mahal support election. Nado mensiapkan shit ke social media. Watang iwe ilain rumdon bala ban pelai. Ken malut kai. Yo ilut kai. Nrei ban sumar ya ladi. Hak ban wan krop ya pinayi. Tu ia berkata, Namarahat hadu kikunwa pada badi kesoka. Tengah kuat ban ai kan ke kubur ia kipat ba jongatan riwar jemi bro. Tongi dia pelepor haki ki benta ki bagin yo no. Ki benta ki bagin yo jeng mentoy. Kenyo atau ke kubur ke benong buta de bukum ta kata ke de bukum ta. Ngim don por syuk I kata. Ngin berkat menta nak menta kumnuba nadu tenum ye. Haben yok kun yok ti ki kun jumi kenlong je basyak ki bakla. Ki kun jumi ki yo ru ya ke jingnang ke jing start ke babit ke babiak. Bat kajing angnut jomi kolong bangit kentiu yudi kon. Bakapateng jomi kabanwan kanlong kabapernai. Ko kikmi kita nakwa ban kentu na katadaw sngow ba. Shim ya kaneka kabusya. Haulus nem banwan ngin sedang banteno ya kabeling kabatmai ban extend ya kaneka beling. Ngadang kali ni engineer ong sakumbak hendai hajar square feet. Ngitei ban extend je ketika beling ya kabang ngibu manorim mentakas ni kabang nginum ong su CHC legin ong gade ke hospital na lai po kan boy san po ngila ban orang asya kasis paro
kum ke jinut kam ni ke surkan ni simthia na kata kadau bahaki nok gendong tam haki jaka ke belong center banwarna yakini ki facilities baru labi om ya ke education labi om ya ke health labi om ya ki way department ikwa banwanra kam hajan na kabenta ke jimuto ay jong ipan